Bjorn, šta ćemo kuvat danas? Knedle sa kajsijama. Odlično, počnemo. Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas opet. Danas ćemo raditi knedle sa kajsijama. Mitja ih je poželio i rekli smo da idemo napraviti. Mogu biti i sa šljivama, mogu biti i sa nutelom, jagodama, ono što poželite. A evo, tu su i sastojci. Znači, za to će nam biti potrebno negdje oko 700 grama krumpira kuhanog. Ja sam ga skuhala, možete ga kuhati u ljusci, a možete ga odmah oguliti i napraviti od njega pire. Ja inače tako radim, ne kompliciram. U posudu ću dodati oštrog brašna, dodat ću i glatkog brašna, pa ću vidjeti po potrebi koliko će mi trebati, dodavat ću usput. Dodat ću malo soli, recimo ovako prstohvat, ja to od oka napravim, i dodat ću maslo i 2 jaja, pa da vidimo. Ja sam kajsije već očistila od koštica, tako da će mi biti puno lakše sada kad već imam sve pripremljeno. Znači, u to ću dodati 2 jaja, ako je moguće domaće. Znači, dodali smo 2 jaja i sad ćemo lagano miješati. Ali ja uvijek dam i maslo da knedle budu tako fine, mekane, ne tvrde, nego fino, tako rahle, mekane. Kakvo maslo, trdo ili već poklo? Maslo koje je, evo, moje se već skoro rastopilo tu, pošto je jako vruće. Čekaj sam malo. Znači, dodat ću masla. Tako. I onda ću to fino tako pomiješati. To ćemo sad miješati do dobijemo neko... Da dobijemo tijesto i onda ćemo to tijesto rezati okruglom modlom i širokom, naravno. I onda ćemo staviti unutra, u to tijesto ćemo staviti kajsiju. Ajde, vidimo. Sad smo dali tijesto na ovu podlogu gdje ću ga još malo promjesiti i onda ću ga razvaljati. Brašno dodajem po potrebi, jel? Koliko treba. Kako treba da ima gustoću? Pa treba biti onako srednje, ne smije biti pretvrdo, a ne smije biti niti premekano, jel? Znači, mora biti negdje između. Pa ćemo ga fino razvaljati i onda samo stavljati lijepo knedle. A da ja uvijek napravim tako kad hoću staviti kajsiju u tijesto, onda još stavim malo cimeta unutra, onako da fino dobije cimet svoj... najbolji dio. Da. Možeš staviti na to. Možeš i potresti. Neko voli cimet, neko ne voli. I onda ako neko ne voli, onda je još i bolje možda kad se naprave da se malo potrese sa cimetom ili šećerom. Neko je šećer voli. Evo, sad sam razvaljala to tijesto. Probat ću sa ovom zdjelicom. Ovako namočim je malo brašno da ne primi. Probat ću je malo ovako da napravim krugić da vidimo kako će ispast, da li će biti to dobro. Malo će biti prevelika je. Znači, uzet ću pola od ovoga. Uzet ću... Možda bolje onda s čašom raditi. Ali ne, možda bilo. Još sad ne fali malo. Ali ja ću se ovako snaći, pa ću ovako. I sad ovako fino
ti nju fino umutaš u krugić. Ja uvijek uzmem malo brašna. I onda fino napravim jedan krug. Kuglu. Kuglu. Knedlu. Evo. Znači, knedle su napravljene. Jedne su malo veće, jedne su malo manje, ali to je autentično. Znači, fino bi bilo da su sve jednake, ali bože moj. Znači, stavit ćemo ih u vodu koju sam solila prije. Voda mora zavreti. Bjorn je isto gladan, pa malo mjauče, ali ništa za to. Znači, knedle ćemo staviti u vodu koja vrije i pustit ćemo ih toliko da se kuhaju. Kad se dignu gore, znači da su kuhane. Evo, ja ću ovako staviti. O. Knedle su malo veće zato što su i kajsije velike. Neko ih prepolovi, a ja ih stavim cijele. Da se može se. Tako je. Recimo sa šljivama je to puno lakše jer su šljive manje, mada one plave šljive koje ja obično radim isto znaju biti dosta velike. I dok se knedle kuhaju u slanoj vodi, ja ću na maslu ispržit ću mrvice. I kad budu knedle gotove, onda ću ih uvaljati u mrvice. Evo, knedle su se već dignule lijepo. Ja sam na maslu, kao što sam već rekla, ispržila mrvice. I sad ću samo uvaljati knedle u te lijepo ispržene mrvice i staviti na tanjur. Dodat ćemo onda malo cimeta, možda malo šećera ili mljevenog badema, ko voli, šta voli, jel? Evo ovako. Sad ću smanjiti, ne treba nam više jako. Uzet ćemo jednu knedlu, recimo ovu. Stavit ću je ovdje. I onda ću je lijepo povaljati samo. Opa. Otišla vama tamo. Sa svih strana, tako da bude lijepo. Tako. Sad Mitja voli malo cimeta. Stavit ću ga samo malo, ovako. Toliko da je. Ne znam, hoćeš li šećera ili badema? Ne. Stavi malo šećera. Malo šećera. Evo, knedla je gotova. A sad da vidimo kako unutra izgleda. Da li je stvarno mekana i da li je stvarno fina. Vau. Vau. Predivno. Predivno. Znači, krasno izgleda.